Meze bitegama. Ha. Kinyote. Uyu mugabo ni muzimara. Uyu mugabo iyi gahunda yageze aya masaha. Byo nira kuberayo. Umva. Reka none Ntabwo ndi kukumva. Mwiriwe. Wapi? Mwiriwe neza. Oya. Rese iyo bigeze mu isarura abantu bihakana abandi. Ntabwo turiyo ye. Kinyoteri. Ndandiye kumugoroba. Kinyoteri. Ntabwo ndiyo. Akahayore. None se. Inama ya viziyo yari yatangiye. Nyine ntabwo ndiyo pe. Uje kuza nimugoroba wasanga ndi bimwe ndege nyabishaka. Ngaruka ikigoroba. Nese nago wagira. Ntabwo ndi. Ko mbona mbese kigize ukuntu. Ubu ndagiye mu kazi ndi gukora mu ruganda rukora kawunga undi mu kazi ntabwo ndi. Company. Nuvangu urwo ruganda rukubara ibigori rugakora kawunga rukageza abaturage mu turere n'uturere ubundi mu kazi ubu ntabwo ndi. Uzavuga ko ari mugoroba se usanze ari umugore? Nagiraga ngo mubwire ko ryajinyo nakubwiraga ryari ryagwaye ejo bundi ibara rikuye da mu bintu bimeze neza. Nasomye ku cyangwa muganga aguhaye handitse ngo wemere kugira ibigori. Icyo cyari icyambere. Icyanyuma byarakemutse. Oya cyangwa umwana yagisomye mbona handitse ngo ntabwo wemeye kujya ibigori 2023 tutaragira kandi 2024. Umva bitakunda. Ntabwo byakunda kunyira nyine. None se kumugoroba ntabwo ka gacupa ntabwo uragiraho. Kasana. Nimba mu kazi ko gusya ibigori navuye mu kazi k'abandi turaza kubivugana. Bagushyize muri tubura. Cyo. Kugira ibigori mba nkuhaye pesa ko bwaramenye mu ntabwo. None se. Kubwo ubuzima. Mba nkuhaye ko naguze ibigori. Oya ndabijya ariko da. Ubu muganga yarabinyemereye. Nawe ubu byarakemutse. Aje udafanga ni ukwisha ngo nakwaye ibigori ngo muganga yarabikuye harakara. Ikinyoteri baye igisambo bigeze aho ngaha. Koko isarura riragera ukihakana inshuti n'abavandimwe mwacanye mu bintu turi mwibagara. Ntabwo wantumye ngo gufasha. Mu gutera ifumbire ni sinagufashije. None ndahageze mukanya utangiye kwitonganya ngo byavuye Nyagatare ngo byavuye he. Ngo nuhari kandi turi kumwe kubona. Ikibazo musubiza ukanyihorera. Ikibazo mvuga kirumve. Ni ikihe kibazo uri kuvuga? Ntabwo ibigori ukapfa ngiye byakuremeje uragwitana ngo njya gwa ibigori buriya baramanuriye. Bambwiye ko nyine abantu twabonye iminyana tutazapfa gupfa ubwo rero gusa kumva ikigori cyanyica. Urabizi turi inshuti. Sinakwima pe. Subi ndazagenda. Buriya wangu buriya maye nkwanga ntago ariko bite n'ukuntu ukunda. Sinago ikigori cyanjye udafata. Reka umbwire rero. Reka twangana kubw'ikigori. Ntago nakwanga urabizi turi inshuti. Sinakwima ndabwo ikigori ejo ndapfa umugore akakumbata. Hano bundi mu kazi kubisanze wenda ndi mba nkuhaye ariko burya ni mu kazi k'abandi sinagwa ku kigori cy'abandi ndi gusya gahunga. Nanye ko ndizambarara buza bitewe n'ukuntu turi inshuti. Ngiye kwihangana nk'uwo gatoya. Areka Kinyoteri ndabizi kutahemuka. Ntare uri umugabo w'intwari. Ndakanda nko. Kandi akubwira n'ibyavuzwe mu nama y'ejo muri yane. Abenga nkohe. Tunago twaguhitana. Umuntu w'umugabo koko. Umuntu w'umugabo mwa. Waza madamu wanje yamenye ko ndi kurisha. Nongeraho kamwe. Nuko hazwa. Niye nakuvuga ngo
mwayi kinini mwayi kinini ibiro bisaza kuva mu ruganda se ari bikeya nta mpamvu bikabaza wanakoze se n'uruganda hano hari ibindi bitatu akira uzavuga ngo naguhaye nimba uri umugabo ukunda koko uri umugabo ukunda nimba umuntu yaragufashije uretse ibigori bishyira mu cyuma ndetse zingana ntabwo byakunda iyi gahunda yo uretse ibigori bishyira mu cyuma ariko impamvu hari n'imwe ubundi kumvira ibigori ubaye uri kukirya ukanywesha amazi ashyushye uzi ko wakora umutsima none urashaka gukora inono furo Yeah.